ngarim asublian nagto. Di mo man laim pakaamo na penpen nga rikrik na laglagipem adikain kulbo. Naragsakak idi taarpad mo ngem itan kastoy banagnan inya dayong nabukel ta apuso. Biag ko manmanu kadin nga kita ta iliw amarikrik na jak man laim pagarop. Biag ko nga kastoy banag mo iliw ko kenseka natipker anam nama. Adikain kulbo naragsakak idi taarpad mo ngem itan kastoy banagnan inya dayong nabukel ta apuso. Biag ko manmanu kadin nga kita ta iliw amarikrik na jak man laim pagarop. Biag ko nga kastoy banag mo iliw ko kenseka natipker anam nama. Kasano ag itan biag ko ladawam tiya kun magitan sursurat nga in patulot mo isudat ibang arto'y puso. Biag ko manmanu kadin nga kita ta iliw amarikrik na jak man laim pagarop. Biag ko nga kastoy banag mo iliw ko kenseka natipker anam nama. Iliw ko kenseka, natipker anam